Reka twekeze muri ekipe ya APR FC ku munsi w'ejo habaye inama n'abakinnyi ndetse n'ubuyobozi bwa APR FC, tugiye kureba ibyo baganiye ndetse n'ibyo bababazaga bigendanye na match bakinye ku cyumweru bakina Rayon Sports. Ubwo ni match ya derby, ubwo ubuyobozi bwa APR FC bwavuye ku mutoza bujya ku bakinnyi. By'umwihariko tugiye kurebera hamwe ibyo abakinnyi bemereye ubuyobozi kuri iyi match bafitanye na Gasogi ku munsi w'ejo ku isaha isa moya, ubwo azaba ari kuwa gatanu. Ngira ngo tugiye kureba ese bimeze bitese baganiye biki. Ngiye ubuyobozi burimo rwose umutoza bwaramwihoreye, burimo buraganiriza abakinnyi habaza bati se nimba umutoza arimo arabakinisha nabi nkamwe mwebwe ku giti cyanyu uburyo muri gukina mwebwe songeye kubirambura neza cyane kugira ngo turebe bimwe mu byo baganiye. Nizeye ko bakunze ba PRFC muhari ndetse n'abasportif muri rusange nk'abafana ba Rayon Sports mugomba kumva ibiri muri mukeba wanyu. Ngira ngo reka twe gutinda. Ku munsi w'ejo habaye inama ikomeye cyane n'ubuyobozi bwa PRFC bwari bwateguye inama n'abakinnyi, baragira ngo babaze ubundi umutoza ibintu barimo abatoza ubundi bimeze bite, kuki barimo barakina nabi, bakina ibintu bitagaragarira amaso, urebye n'amafaranga baba bahembwa ndetse n'amafaranga baguzwe n'abakinnyi bongeyemo muri uku kwezi kwa mbere, ubona ko nta bintu bihambaye bigaragaza ko hari amaso yongewemo, nubwo ubona ko ari abakinnyi wenda ari abakinnyi bakomeye, ariko ubona ko n'ubundi Dekonovic uburyo abakinishamo babakinisha muri kondisiyo zigoye kuba batsinda. Abakinnyi rero nabo wenda babwiyeho nka nyuma match ya derby, abakinnyi rwose barimo barira bavuga bati umutoza ibintu barimo atubwira ibintu adutoza biratugora cyane. Abakinnyi abantu benshi n'abantu baganira n'abakinnyi bakubwira ko abakinnyi bwose ntago bishimiye ibintu umutoza Dekonovic abatoza. Ahanini ibintu ababwira mu kibuga, ibintu ababwira nk'iyo bagiye kwataka, harimo abakinnyi bamwe na bamwe abwira gusubira inyuma ngo sinzi ibyo baba bagiye kurinda. Ariko ejo habaye inama nyamukuru kabariyo tujyaho, ndakumenyesha ko ubuyobozi bwa PRFC muri iyi minsi butegereje ko sezo irangira uyu mutoza Dekonovic bakaba bagira gute bakareba ko bimwe mu byasinye yabigezeho, yaba atarabigezeho bakaba bamwirukana. Ariko ubuyobozi bwa PRFC burakubwira ngo muri iyi minsi barimo baribanda ku bakinnyi kuko umutoza nta kintu bamubaza, ndetse rwose ndakumenyesha ko bakoranye inama n'abakinnyi bonyine, umutoza ari ku ruhande. Ejo uko byari bitewe nuko rwose baganiye n'abakinnyi habaza bati kuki murimo murakina nabi, kuki murimo murakina nabi. Abakinnyi rero barimo bararekarama ko umutoza arimo arabakinisha nabi. Ubuyobozi bwa PRFC bwabasabye ibintu nka bibiri. Barababwiye ngo muri abakinnyi bakuru kandi mufite tara, mufite amatalent kabisa, murakinya akomeye cyane, ariko namwe uburyo mukinamo nk'abakinnyi ku giti cyanyu mutagendeye ku by'umutoza, namwe mukina nabi cyane. Tukuyemo iby'umutoza ngarabagora, namwe murimo murakina nabi, byibuze mugire gute mukine mugwanire umwambaro, mugwanire ishyaka rya team nka APR, mugwanire izina PRFC. Nose barababajije ngo bati wenda reka ubuyobozi bwa PRFC bwabajije abakinnyi nimba umutoza ariko bakinisha nabi bivuze ko mutazatwara igikombe. Abakinnyi nabo bumva icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikintu kiro rero ku munsi w'ejo nuko rwose abakinnyi Gasogi ahubwo yitonde kuko APRFC iraza mu mwambaro mushya. Ibyo Gasogi ari kuvuga sinzi, ariko inama yabaye ku munsi w'ejo muri APRFC ntago ibintu bivugwa cyane. Ariko ejo ndabizi habaye inama, ndabizi 100%. Ejo habaye inama utari no kubyemera bagira wenda nando baza ku ruhande, ariko ejo habaye inama njya makuru mbanya afite 100%. Ejo habaye inama y'ubuyobozi n'abakinnyi. Ukuntu ibintu bihagaze rero, abakinnyi bemereye ubuyobozi ko ari etape par etape, ibintu bikomeye cyane. Bemereye ubuyobozi ko by'umwihariko bagiye kujya bakina 50 kuri tactique z'umutoza, ariko nabo bagire gute bashiro 50 yabo, ku buryo mu gihe bari muri condition nziza kuba batsinda. Bimwe umutoza bavuga ngo musubire inyuma, hari igihe rwose bazajya bagira gute umutoza bakajya nabo bakamwihorera. Bumvikanye ko rwose hari umutoza azajya nababwira bamwe na bamwe bakamwihorera mu gihe bari muri condition zo gutsinda. Ndagira ngo ubwire ngo ubuyobozi bwemera abakinnyi ko
So uko ibintu bihagaze, ubuyobozi bwa PRFC bwabwiye abakinnyi ku munsi w'ejo ko barimo bagira ibyo bemeranyaho. Babwiye ko amafaranga ya prime batabaye kuri match ya derby bari babemera amafaranga menshi cyane, gutsinda Rayon Sport babemera amafaranga atari hasi y'ibihumbi 500. Babwiye ko nibatsinda Gasogi kandi bakayitsinda bari convaincre bagashimisha abafana, by'umwihariko abakunzi ba PRFC nibo baba bashaka gushimisha, ariko n'abayobozi nabo ibi byishimo bikabageraho. Gasogi ahubwo izira imenge yitonde kabisa, ibintu bishobora kuyikomera cyane, kuko abakinnyi bavuze ko barajya barakina 50 y'umutoza kuri tactique z'umutoza, bagakina 50 ariko bagakina indi 50 ya talent zabo ya tara zabo, bakagaragaza urwego wabo. Ariko umutoza abarimo bagora cyane, arabavuna. Situmwa abakinnyi b'Abagande bavuga ko bose umutoza arabavuna cyane, arabavuna ibintu byo gukina bagaruka cyane, bagakina baza kudefanda, mbese ubona ko biba bibagoye. So nibyo nababwiye, ariko nuko ibintu bihagaze. Ubwo ubumwe n'ubwiyunge muri APR ibintu bimeze neza cyane.